Ka rea ia I tū, engari hea I ki tana roa ia, ka ore o na hara. I wānanga hia ngā whakapai kei runga ia Nathan Tiniorau, ara kei runga ia Tiki Tāne, I te kōtia arohe o Tauranga Moana I te rangi nei. Nathan Tiniorau, pleaded not guilty through counsel is remanded. Ahakoa ko te roia anahe o Nathan Tiniorau, ara a Tiki Tāne, I tū ki mua I te kai whakawā Greenbank. I tuku whakamārama tonu aia, hea hai. And it's for good reasons too, because he, as I advised the magistrate, is setting up the sound equipment for a charity concert that's being held tomorrow in Christchurch. I understand it's a fundraiser to obtain funding or get funding for the student volunteer army and the local radio station. Hai tā Bill Nabney, kai te noho tino pāpauri tonu a Tiniorau. Ara nā te kaha o ngā whakawhiu a te ture, I whiua ki runga ki aia. You know, he's made it quite clear that he's not a person who goes into engages in police bashing. Ko te rāno hei tā te roia mō Tiniorau. Ara ko te mahi nui I aia nei tai noa ki te toru te kau o ngā rā o te marama e tū mai nei. Ara he noho tahi me ngā pirihimana nā rātau tēnei take I heri mai ki te kōti. Ki te kōrero tahi. Me nā tauai ki wainga nui I rāua. Ara he take nui tēnei e kore e tau mai anō ki te kōti. His next date of appearance will be the 30th of May, unless the matter is resolved prior to that date. Nō te rāhoro I kua hipa I mauheretia a Tiniorau ki tēnei hō tērā karapu, kai te puku tonu o Tauranga Moana tāone. Mo te waiata whakatuma ki ngā āpiha a te ture. Stupid. I mean, he was out enjoying himself. And, you know, to sing a song, well, hey, everybody sings songs. Look at the rappers. They see someone fully tatted up and think they're, you know, out there to cause problem for the community. He was just doing what he needs to do to get the crowd pumping. A ngā rānei ka kite ai te ahu pēhea o tēnei kēhi. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere,